Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ni mtumishi wa Mungu Cassian Lumato kwenye kipindi chetu cha Wakati na Roho Mtakatifu. Huu ni wakati mwema ambao Mungu ametupa kwa ajili ya kujifunza. Nitakufundisha kwa uchache somo linaloitwa nguvu katika jina la Yesu, au power in his name. Tunapozungumza kwa habari ya jina la Yesu, ni jina lenye nguvu, ni jina lenye mamlaka, ni jina ambalo watu wengi sana wanalisikia. By the way, hakuna mtu ambaye amewahi kuishi katika hii dunia na akawa maarufu na akawa na matokeo chanya kuliko Bwana wetu Yesu Kristo. Yaani tukisema Bwana Yesu, watu wote wanamfahamu. Wengine wanamwamini, wengine hawamwamini, lakini wote wamewahi kusikia habari zake. Mimi niko hapa kuzungumza na wale watu ambao wamemwamini, wamempokea wao yeye kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, ya kwamba hilo jina ambalo Yesu alipewa, ambalo linaitwa jina la Yesu, ni jina lenye mamlaka sana, ni jina lenye nguvu sana, ambalo tunaweza tukalitumia na likasababisha matokeo chanya sana kwenye maisha yetu. Kwa hiyo tunajifunza power in his name, tunajifunza nguvu katika jina la Yesu. Kwa hiyo jambo la kwanza la msingi ambalo nataka ufahamu kwamba tunaposema kwa habari ya Yesu, hatuzungumzi tu kwa habari ya kitu, tunazungumza kwa habari ya hilo jina, kwa sababu hilo jina ndio lenye mamlaka, hilo jina ndio ambalo lina uwezo, hilo jina ndio jina ambalo linaleta matokeo na linaleta mabadiliko makubwa kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo nguvu ya kwanza hili jina ni kwamba tunaokolewa kwa hili jina. Kwa hiyo kwanza tunaokolewa kwa jina la Yesu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema hivi: wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yoyote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu alilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Anasema hapana jina lingine ambalo tumepewa wanadamu tupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu. Tunapozungumza kwa habari ya wokovu, tunazungumza kwa habari ya jina. Tunapohubiri Injili, tunapomhubiri Yesu, tunalihubiri jina, kwa sababu lile jina ndio lilopewa mamlaka ya kutuokoa. Tunapolihubiri jina la Yesu, tunahubiri nguvu iliyopo ndani ya jina la Yesu. Jina la Yesu ndio lenye mamlaka, jina la Yesu ndio lenye uweza. Kwa nini? Kwa sababu hakuna wokovu kwa mwingine yoyote isipokuwa kwa nani? Kwa Yesu. Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 13. Kwa kuwa kila atakayelitia jina la Bwana ataokoka. Kumbe jina la Yesu ndio linalookoa. Ndio maana ukiliitia unaweza ukaokoka. Kwa hata tunapohubiri, tunahubiri jina. Kuna watu hawajui kwamba ni jambo kubwa sana huwa linatokea tunapotamka jina la Yesu. Watu hawajui kwamba tunapotamka jina la Yesu kuna vitu vikubwa sana vinatokea. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 38. Neno la Mungu linasema hivi: Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Tunaona baada ya kuokoka watu wanabatizwa, lakini wanapobatizwa pia wanabatizwa kwa jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu jina la Yesu ndio ambalo lina uwezo wa kutuokoa. Kwa hiyo hata tunapomhubiri habari za Yesu Kristo, kinacholeta matokeo ni kwa sababu tunalitamka lile jina. Mambo makubwa yanatokea kwa sababu Yesu mwenyewe alipewa hilo jina, ndio ambalo linamaanisha wokovu. Yaani jina la Yesu lenyewe ndio linalomaanisha wokovu. Kitabu cha Mathayo ile sura ya 1 mstari wa 21, malaika Gabrieli anamwambia, anasema naye atazaa mwana, naye utamuita jina lake Yesu, maana ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Anasema utamuita jina lake Yesu. Maana yake jina la Yesu ndio linalookoa. Anasema maana ndiye atakayewaokoa wanadamu pamoja na dhambi zao zote. Jina la Yesu lina mamlaka makubwa sana. Mahali popote linapotamkwa linaleta wokovu. Mahali popote linapotamkwa linaleta uzima. Mahali popote ambapo linatamkwa linaleta urejesho. Mahali popote linapotamkwa linaleta tena wokovu. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana kwenye Biblia kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Filipo. Alienda mahali akawa anahubiri Injili. Akiwa anahubiri Injili, hapo mahali alipoenda akawa anahubiri jina, habari za Yesu. Alipokuwa akihubiri kwa habari za Yesu, miujiza ikaanza kutokea. Kwa nini? Kwa sababu alijua nguvu ya ajabu iliyopo kwenye jina. Anawaambia hata wainjilisti
kwamba tunapoenda kuhubiri tusihubiri mambo mengi, tusiseme mambo yetu, tusizungumze vitu vyetu, tuzungumze kwa habari ya jina la Yesu. Kwa sababu ukianza kuhubiri kwenye kila mambo unayosema mfano mimi, mfano mimi, mfano mimi, mfano mimi, ni kweli ni mifano mizuri ambayo inatia moyo na inahamasisha watu, lakini hiyo mifano haiwezi kuokoa, kwa sababu jina lako sio jina lenye uwezo wa kuokoa. Lakini when you preach about Jesus, unazungumza nguvu kubwa ya wokovu ambayo inatokea. Hiki ndicho ambacho alikihubiri hata Filipo. Na tutaangalia nini ambacho kilitokea Filipo alipohubiri. Matendo ya Mitume sura ya 8 kuanzia mstari wa 26 mpaka 40 utakutana na habari ya Filipo. Filipo alienda kwenye kule Kushi, akakutana na mtu mmoja. Lakini Filipo alipofika kule alihubiri habari za Yesu, alihubiri jina la Yesu. Kwenye mstari wa 35 anasema basi Filipo akafunua kinywa chake, naye akaanza kwa andiko hilo hilo akahubiri habari njema za Yesu. Kwa kumbe Yesu ni jina ambalo kwa hilo tunapata kuokolewa. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, jina la Yesu linatupa kufunguliwa na kutolewa kwenye nguvu za giza. Jina la Yesu ni jina ambalo ukilitamka kufunguliwa na kutoka kwenye nguvu za giza kunatokea. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wengi hawajui ya kwamba mahali kwenye giza ukitamka jina la Yesu nuru inatokea. Mahali kwenye giza, mahali penye mapepo, ukisema kwa jina la Yesu kuna vitu vya ajabu vinatokea. Kwa nini? Kwa sababu hili jina lina mamlaka. Sio jina la kawaida. Yesu mwenyewe hili jina halikuwa la kwake, alikirimiwa, alipewa ili aweze kutembea nalo, na atakapotembea nalo atembee katika mamlaka na nguvu. Lakini Biblia inasema na Yesu akatupa jina, akatupa sisi mamlaka ya kulitumia hilo jina. Kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 10 ule mstari wa 17. Neno la Mungu linasema hivi: ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Manake wale 70 ambao Yesu aliwatuma walienda kuhubiri. Walipoenda kuhubiri wakakutana na mapepo, wakaanza kutamka jina la Yesu. Walipotamka jina la Yesu, mapepo yaliweza kuwatii. Kumbe jina la Yesu tumepewa sio tu kwa ajili ya wokovu, lakini tumepewa kwa ajili ya kufunguliwa na kutolewa katika nguvu za giza. Mahali penye giza, mahali penye shida, mahali popote ambapo unaona mambo hayapo sawa, liitie jina la Yesu. Maana hakuna jina lingine linaloweza kukutoa na insecurity. Lakini tunapokuwa ndani ya hili jina, tunaliamini na tunalifahamu hili jina, tunajihakikishia kwamba tuko salama na tunalindwa. Kwa nini? Kwa sababu hili ni jina ambalo lina mamlaka makubwa sana, especially kwenye maeneo ya ulinzi na kwenye kila eneo la maisha, kwa sababu ni jina ambalo kwa hilo jina kila goti linapigwa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali sura ya 18 mstari wa 10, inasema jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki ukimbilia akawa salama. Kumbe tunapoliitia jina la Yesu kwa ajili ya usalama, tunajihakikishia usalama. Tunapolala tunatamka jina la Yesu, tunapotembea tunatamka jina la Yesu, kila mahali tunapokwenda tunatamka jina la Yesu. Mahali popote tunapoliitia jina la Yesu, msaada unatokea kwa sababu na usalama unatokea. Kwa nini? Kwa sababu hili jina Mungu ametupa kwa ajili ya kutufanya sisi tuweze kuwa salama. Bila hili jina usalama wetu ni mdogo, lakini katikati ya hili jina na ndani ya hili jina tunajihakikishia kwamba sisi ni watu wenye usalama. Kwa hiyo ni muhimu sana nikutie moyo kwamba jina la Yesu sio kwamba tu tumepewa ni kiitikio au tumepewa tu lakini tumepewa jina lenye mamlaka, tumepewa jina lenye uwezo, tumepewa kitu cha ajabu, tuna kitu cha thamani ambacho tumepokea ambalo ni hilo jina la Yesu. Tuliamini, tutembee katika kifua mbele tukijua kwamba tunalo jina ambalo limepita majina yote, ambalo ni jina la Yesu Kristo, Mungu wetu wa Nazareti. Nje hapo hautaweza kuwa na matumizi mazuri ya hili jina kama hujampokea Yesu Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yako. Bila kuwa na Yesu, hata ukilitumia hili jina halitakuwa na matokeo, halitakupa matokeo ambayo yamekusudiwa. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, hii sura ya 19, kulikuwa kuna habari ya mabinti fulani ambao ni mabinti wa jamaa mmoja alikuwa anaitwa Skewa. Hao walikuwa ni wana wa Skewa. Walijaribu kulitumia jina la Yesu bila kuwa na mamlaka, bila kuwa wana mahusiano na huyu Mungu, na kilichowapata kilikuwa ni kitu kibaya. Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 11 mpaka 15. Biblia inasema Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza kupita kawaida. Mungu alikuwa anamtumia sana Paulo, kwa hiyo wale watu waliona, wale watoto waliona. Anasema hata wagonjwa wakaletwa
wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake, magonjwa yao yakaondoka, pepo wachafu wakatoka. Hao watu walikuwa wanajua Mungu anamtumia sana Paulo. Sasa angalia kilichokuja kutokea. Mstari wa 13, baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga, nao ni wapunga pepo, wakajaribu kutaja jina la Yesu juu yao waliopagawa na pepo wachafu, wakisema, na waapisha kwa Yesu yule anayehubiriwa na Paulo. Hao walikuwa ni Wayahudi ambao walikuwa hawajaokoka, hawajamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, lakini kwa sababu walikuwa wameona mamlaka makubwa ambayo jina la Yesu linayo, wakawa wanajaribu na wenyewe kulitumia hili jina. Hao walikuwa wana saba wa mtu mmoja Skewa, Myahudi kuhani mkuu, waliofanya hivyo. Yule pepo mchafu akajibu akawaambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu, ninyi ni wakina nani? Kwa hiyo unapotumia jina la Yesu hakikisha unatambulika, hakikisha Mungu anakujua, hakikisha wewe na yeye mna mahusiano, maana yake umeokoka, umemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unapolitamka jina la Yesu ukiwa umemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unajihakikishia kwamba utakuwa salama na maisha yako hayawezi kuwa kama yalivyokuwa katika jina la Yesu. Huko mahali hapa Yesu sio Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nifuatishe maneno haya, sema: Bwana Yesu, nakushukuru kwa kunipenda na kufa msalabani kwa ajili ya maisha yangu. Nimekuamini kwa moyo wangu na ninakukiri kwa kinywa changu ya kwamba wewe ni Bwana na ni Mwokozi wa maisha yangu. Katika jina la Yesu naomba mwanzo mpya, kwa jina la Yesu Kristo, amen.